Baro arteli ki yang jongka parlimen kilayai beteng bansyak entut halor kajing pak toket jongka joint parliamentary committee ya kamat bayadai baka adani group matter bat kiwei kimat. Ketenat pulih putih kelajit kembang kendai hajar teli ki skul nak leng ki jaka jongkari nak bentar benyok jin mentoi nak skim Pradhan Mantri School for Rising India PMSHRI. Kayeng Bishar Delhi High Court mentasni kalaweng no eka hukum menpelat yaki kendai ngut ki badan bentah haki kamrunar hajamia nagar ha usnem ar hajar kat kendai. Menteri Rang Baduk Kari Israel Benjamin Netanyahu lap minjer ban pensange shwa yaki jingpen kala yaki an tat haduk baka dorbar ban wan jongka parlimen hadian kajing yaki jongkari. Kari kalakiew ha kajing yok lum kajina GST da khatsan na kashispa ha bunai no pra na kapita usnem ajing ken araja aku ar akulai habayan nujor ba usnem baladem.